Po izboru športnega uredništva Večera je najboljši nogometaš prve slovenske lige v sezoni 2010-2011, ki se bo končala z nedeljskim zadnjim krogom, Marko Tavares, napadalec NK Maribora. Kako težko pa mora nogometaš trenirati, da je najboljši? Very hard. Everyday training, not just about training, it's about also to be professional in their life, to eat well, sleep well, to have a good resting, and of course train every day. And trainers with players try to give our best for the game. What does the award mean to you? To be a best player is, I think this is hard to say because every football player wants to be the best player. Everyone wants to give the best, and I think for me, I give my best, not just about me, but about the team. If I don't have them, I will not be here, will not be champion. Tavaresu je nagrado, njegovo karikaturo, danes opoldne izročil direktor Večera Uroš Skuhala. Ob tem pa je časopisna hiša organizirala tudi druženje nogometaša s svojimi bralci, izžrebanci v okviru nagradne akcije. Koliko let že spremljaš NK Maribor? Svojega rojstva. Pa sicer današnji dan z Markom Tavarešem, kako ti je bil všeč? Zelo. Čakal sem to že dolgo let na njega, da sem se lahko danes slikal z njim. Si ga uspel kaj zanimivega vprašati? Ja, sem ja. Kako ti je bilo všeč danes tu z Markom se pogovarjati? V redu. Sem izvedel vse, kaj me je zanimalo. Kako ti je bilo všeč današnje druženje z Markom? Zelo v redu. Si kaj novega zvedel o njemu? Ja. Maribor for me is my home right now. Here I live, here my family is happy, my kids, their adaptation was good. They can speak Slovene. For me this is not only about football, but about to have a good life also here in Maribor. And I feel that, and I'm very happy to be here in Maribor. You will spend the vacation here in Slovenia or will you go home? No, I will spend here in Slovenia. We don't have much time to go to Brazil. And now the weather in Slovenia is good, it's wonderful. And I will stay here with my family and enjoy these holidays for the next season. V nedeljo je zadnja tekma te sezone, dejansko smo že prvaki tekmo pred in seveda za nas je to tekma, kar se tiče dela, seveda normalna, s tem pa, da bo pa seveda za navijače, torej za nas vse, bo pa že od 2. ure dalje na južni ploščadi stadiona odprt vijolični Laško Fun Park, torej za družine, mlade, starejše, torej namenjen druženju. Ob 5. je tekma in takoj po tekmi dejansko ne bo dobenega dogajanja na samem stadionu, torej na travi, ampak se bomo vsi počasi preselili iz tribun na južno ploščad in na južni ploščadi bo podelitev pokala, tam bo spremljevalni program, nastopala bodo čudežna polja, reporter Milan in potem pa seveda veselje, dokoliko bo trajalo in izkoristil bi to priložnost dejansko, da bi vse navijačice naprosil, da po končani tekmi ne bi stekli dejansko na zelenico, ker tam dejansko ne bo res nič, ampak da se potem vsi počasi, ni treba imeti nobene panike, odpravimo iz stadiona na južno ploščad, kjer so zadeve pripravljene in veselje za vse navijače NK Maribor.